ایرو شان دکره و بریا خسر به سروکتی مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسده سردان شامه کر و لگل سروک سوری احمد الشرع جویا شان داره و بریا خسر ج مظلوم عبدی لگل بر پرسا پیوندین در ول روز آوای کورسان الهام احمد و فرماندار یپجه روهلات افرین پیکات لگوری زانیاریان جوینا هر دو آلیان ارینی باش در باس بویه و لهف کرنه که هفته یا به جوینا کدن ورا ساس کرن لگوری هنک دزگاه مدیایی جی مظلوم عبدی جسروک سوری احمد الشرع داخوازا اوتونومیه کریه وکا لهريما كردستاني ليه حطانها او نج آلية هسديفا نج آلية حكومة سوريا نهاتية پشتراس کرن من قلت جنرال مظلوم عبدي فرماندار گشتی هزین سوريا دموکراتیک به سردانک فرمیچو شامه لقال وزير بروانية سوريا مرهف ابو قصرجي جویا ابو قصرا گوت سر توییت يعني اكس نویسان چه نویسان گوت از لگل برز مظلوم عبدی لشامه جویا اف گوت نویه هروها اشکره کر کوی و مظلوم عبدی لهف کرنه کو اگر بستک گشتی به راگهاندنو رکفتن یکسر بکووار جیب جی کرنه و رکفتن جی هاتیه جیب جی کرن شرنها لشيخ مقصود اشرفی راوستیه از بحثا ویجی بکن بیگمان ده وان دقیقین پیشتا لی از بچم واشنطن دیار کرده بر پرس اوفیسا روداوه لواشنطن لگل منه دیار خیراتی دست بکه من حس کر بزانه بم امریکا دیار چاوا تماشایی حسده دکه به طایبتی دوی دمیده یعنی قبول دکه که حسده بکه و نوا ارتشا سوری انتگره ببه یعنی ببه بشک جو وزارت بروانی سوری امریکا چاوا لپیش روژه هیزن سوریا دموکراتیک حسده دنیره بله دل بخین سروی مشاره یعنی مقالك جارة قلب البسن أمريكية أخفتي كان حفتي بري نهاشي من فيري لكوش كاسبي لقل توم باراك أخفتي سروان برسان أمريكا دبيشت جاره یکی امنا خازین آراسته دانستاندنا نافبرا حسده و حکمت شامه بکن او جد هلیم بو دانستانی دنافبره وان او ام دکین ام آلیکاریا هر دولا دکین کو به هفرا بجبن و بگن ریکوتنک و خوب ریاره خوب بدن یعنی خلق سوریا خلق روشافای کردستان خوب ریاره خوب بدن بلا خورک بکون او یک دوان او کو امریکا دبیجه تانه هاشی حسده هاوشکی هزن امریکا لنافچه لشرا دجی تیروره یعنی تان هاجی دزانی داعش کفکی مزنه سر نافچه و امریکا دخازد او هاوشیا هبی یه سیسیان او کو اوید کو نها اداره دونالد ترامپ دخازه بکرد یا خود بیشی نراتیا دونالد ترامپ تنبارک دخازه بکرد او آن دخازن حکمتی که اگرتی هبه و ما فی کردان زامن بندناف و حکمتی دا واتا ما فا خواندنه ما فا هابلاتیا یکسان هابلاتی یکوی دوانه به و او تشتی هر مافی کو کرده هنه دناورا و حکمت دا به جیب جی کرن بلام تانها امریکا نابشه ام پشتوانیا ز ل فدرالیا حکمت سوریا دکن یان بیشن اوتونومیا جبلی و کود بیشن ام گشار حکمت سوریا دکن یان گشار حسد دکن بیشن ام او جد هلین بوان بلا بخو باخبن بلام نرینا ما اوکو سوریا کی یگرتی هبت و سوریا کی دابشمو نبت بله پشتی هنگی مدید یعنی مرسوم سر کمار سوریا کو جشن نوروز نهاتی ناساندن یعنی او یک پرسه من ایرو او پرساندی وزارت درفه امریکا و چند پرسندینشی سر او پیشاتن کل حلبه هبونه زانی نرینا وزارت درفه چیا و آن گوته مکم شل سرکینو یعنی رنگ چندم شمیر دین برسوا ما بدن پشتی هنگی مزانی نرینا فرمی امریکا سروان جوینان چیا او جوین کو دو هات نکرن او جوین کو ایرو هات نکرن للشامه و او پرچون کلا حلبه هبوا سر او تاخي كردان و سر نناساندنا جشن نوروز وكو جشنكا نتويه كردان لسوريا يعني اگر او جشنين ندن ناسين شو داخوازا كرداد كانت كليا و حكمته ببن ام او برسانش برس امريكا بكينو دوايم برسف بو بينرو بيسرخو وغوازي بله لك سپاس دیار بگمان
توب لميدان تيا كرد فيها كده بيجن يعني دقيقين بيدا يعني ساعات بيدا هر تشتكي نود درباري فيها بديتنا مظلوم عبدي واحمد الشرع الجالي امريكا وتشتك هاتا قوتن يعني هالوستك هاتا ديار كرن جار كدن امي وارن جمتا ديار كرده بر برسي اوفيسا روداوي لواشنطن سروك يكيتيان اجتماعية كردستاني بافل جلال طلباني لهوليري بشتاري ديدارا ميري بو بحث روجاوي كردستاني جيكر بافل جلال طلباني قوت اگر حكومت السوري داخوازن نمنطقي جهسده بكا وهسده وان داخوازن بيك نينه اروها اشكرا كر كو بيويستا لسوري رنگكي اوتونوميا كردي هبه كو زمان و چاندا كردي بپاريزه لگوری تا سوریه بربکووا دچه به تایبەتی درباره پیوندین دناور شام و هسده دا. از وسا باورم اگر چاوریان شامی جهیز سوریا دموکراتیک هسده ریالیست بن و اگر شام بکار با خورا بگره از گش بینم کو به هفره کار بکن. اگر داخواز ند جه خود بن و دمی از باور ناکم هسده وان بجه بینه و از هاندانا وان جی ناکم کو ویکی بکن. داخوازن گنجاو این که هسده دکاره به جهبینه چنه. داخوازن گنجاو اون کل دورن کردان جورک جه خوره و بریه هبه چه دا استا پارزگاه دبه چه تشتکیدن به بویرنگی زمان بین ناسین چاند بین ناسین پاراستن هر وها جورک جه دزگهن اولهیه ین لجمع وکا کردان هبن و پسند کریبن هر وها با آوائه کی متولی دزگهن حوالگیری و سربازی بکه اف داخوازن گنجاون درباره هسده دا بالداریه که مزن لسر پارتیه که کردی یا دیار کری هیا و پارتین دن وکه وی پارتیه بشدار نینن و بالداری لسروان نینه. جبرکو وکه وی به مجاری و نگری داینه از وسا باورم روشک هیا کو تو معامله پیردکی او کسا کو دکاره کار جتره بکه تماشاوان این هجا اف در روز آوای کردستانیه اف جامعه کونور دمینن اف خانمین کونور داره دبینن ایرو لشامینه لگل احمد الشرع سروک سوری اسعد الشیبانی وزیر دروای سوری جیویان بنیرن چما من اف دیمن آنینه اف روحلات عفرینه لورا کانه که پیش دبینه ویدیمه کال کدر اف روحلات عفرین فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک هسده اف خانما الهام احمده بر پرسا پیوندین دروا بر پرسا دیپلماسی روجاوی کردستانیه اف مظلوم عبدیه فرماندار گشتی هیزن سوریا دموکراتیک هسده لآلیدن کی هیا لآلیدن توم باراکه نونر سروک امریکا دونالد ترامپ جبو سوری هر وها فرماندار گشتی هیزن امریکی لروجلاتا ناوین ادمیرال براد کوپره اوانا همو وندبینن ایرو حمول شامه بون پرسا روژ آوای کردستانه پرسا هسته هیزین سوریا دموکراتیک گو تو بیش کرن بگمان اف هر سه کسی کن و داره دبینن رولن گلکی مزن لروژ آوای کردستانه دبینن چه جنرال مظلوم عبدی چه الهام احمد چه روحلات عفرین کو رولک مزن یاوان هیا یعنی باری وان بگمان گلکی گرانه هزن حکومت سوریه بتشکن گران ایرشی تاخن کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه کد تاخن مزنن لحلبه ایرشی وان تاخان کرن شر دناور وانو آسایش ده درکت بهتری 3 دمجمیران 3 ساعتان شر بردوام کرد پشت اگر بسته خاطر آگاهاندن یعنی نهال شیخ مقصود و اشرفیه شر تنیه افسروک انجمن هر دو تاخان نوری شیخو گوت ایرش عالی حکومت و دست بکربو و داخوازن وان وکشاندنا هیزان و وکرنا دریان بو ده انجام ایرشانده ولاتی که سیویل جانا خوش دستا 5 کس بریندار بون برینا 2 کسان گرانه هر وها اندام که هیزن حکومت سوری ها تا کشتن و 4 کسیندن بریندار بون پارزگار حلب عزام غریب گوت تیویاوی اوه کو آگر بس بردوام بکه جبر شر پارزگاری بریاردا کو کارو خواندن لحمو سازین حکومت بین راوستاندن و چونو هاتن لسرانسری باجرجی هاتا قدخه کرن
هێزن حکوومەتا سووریێ چەکێن گران دە ئێریشا بۆ سەر هەردوو تاخن شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە یەن کوردنشین لە حەلەبێ بکارانین. هێزن ئەسایشا هەردوو تاخان جی بەرسفدان و ئەنجامێدە شەڕ و پەفچوونان بهتری سێ دەمژمێران دۆماندن بەریاک و هەردوو ئالی بگهێژن ئاگربەستەکێ. جافگانیەکە تایبەت شتاخا سریان کۆ هەفسینۆرێ ئەشرەفیەیە شتۆرە مەدیاییە ڕووداوێرە دازانین کۆش دەستپێکە ئێوارە ڕۆژە دوشەمێڤە ڕێن بە ئەشرەفیێرە هاتن داخستن و هێزەکە مەزن ئا حکوومەتا سووریە بچەکێ گران هات بەلافکردن. د دەربارێ شەڕ و ئاگربەستێدا نووری شێخۆ هەفسەرۆکێ ئەنجومەنە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەش تۆرە مەدیاییە ڕووداوێرە ئاخەوی و گوت. هێزن حکوومەتا دەمکی ئێریشی سڤیلا کردن و دەست بشەڕکردن. ئاگربەست بدەست پێشخەریا مەبوو. دپای ئاگربەستێرە دێدانوستاندن بێنکردن. داخوازێن مە بەکشاندنا هێزان ji دەردۆرە هەردوو تاخان و vekirina rêyane. ادعایên کۆلاندنا تۆنەلان ji aliyê hêzên me ve derew û bê esasin. محیدین حمۆ ji rêveberiya nexweşxaneya Xalid Fecir ji tora medyayiya Rûdawê re got di encama êrîşan de pêncî kesên sivîl birîndar bûne. Du kes birînên wan giran in. Welatiyekî jî jiyana xwe ji dest daye. Ji aliyê xwe ve çavkaniyeke emnî li Helebê ragihand ku endamekî hêzên esayîşa navxweya Sûriyê hatiye kuştin û çar endamên din jî birîndar bûne. Parêzgarê Helebê Ezzam Xerîb ku serdana nexweşxaneyekê kiribû, ragihand ku ew hêvî dikin agrbest berdewam bibe. İnşallah سعينا مع الجهات المعنية. ما لەگەڵ ئالیێن پەیوەندیدار هەوڵدا و شەر و پەفچوونان ڕاوەستینن. سپاس ji Xwedê şer rawestiya û em hêvî dikin ku ev berdewam be heya ku em bigihîjin formeke guncaw ji bo parastina ewlehî û aramiya bajarê Helebê. Me grûpeke hevalçûnê durist kiriye ji bo berevaniya sivîl û asayîşa navxwe û rêveberiya tenduristiyê. الأمن الداخلي وبين مديرية الصحة. سەدەما شەڕ و پەفچوونان پارێزگاریە حەلەبێ بریاردا کۆ هەموو دام و دەستگەهێن حکوومەتێ و دناو دەژی زانینگەه و دبستان کار و دەواما خوا ڕۆژا سێشەمێ ڕاگرن. هەروەها لە گۆر تۆمارەکە دەنگی کۆ گەهشتیە ڕووداوێ شەوا دوشەمێ لەسەر سێشەمێ قەدەغەیا چوون و هاتنێ تەڤاهیە باژارێ حەلەبێ هاتبوو ڕاگهاندن. حسێن عومەر ڕووداو. شيخ مقصود وأشرفية دو تاخن مزنن لحلبة كرد لي دمينن عربجي هجمارك عربجي الوان تاخان دمينن بطيبتي لأشرفية ليه هجمارة كردان قالك زيدايا نفوسها هردو تاخان نزيكي 9 مليون كسه بنيرن تماشوانين هجا ديمانين هري نو ين تاخن شيخ مقصود وأشرفية طيبت جرودو برهاتن اف ديمانين روداوينه لگوری کن د دیمنان دا دبینن به گمان روش باجر زیده نخوشه و که آواهیان داشت دیاره لی چونو هاتن آساییه بازار وکرینه لی دبستان گرتینه افجی تاخا شیخ مقصوده دیمنین طایبت ین روداوی ین نونه افجی وکه کن دبینن دیمنین که شر یعنی زیان شر گهشتی اوان جهان آواهی خرابونه ده انجام شر ده ده کنیزی که 3 ساعتان دریش کر افجی زیان مادی نه که گیشتنه آواهین تاخا شیخ مقصود یا کرد نشین